Hivi ushakujiuliza swali, kwa nini watu wanaombea ndoa zao ama wengine wanaenda kwa waganga kwa ajili ya kuweza kufanya ndoa zao ziwe sehemu ya upendo, lakini bado ndoa zao zinakuwa na changamoto na pengine wanauana wenyewe kwa wenyewe kati ya mke au mume ama wanaachana? Ushakujiuliza hilo swali? Yaani mtu anaomba na kesha anaomba kwa ajili ya ndoa yake iweze kutulia, ama mwingine anakesha kwa waganga kwa ajili ya ndoa yake iweze kutulia, lakini majibu au matokeo yanayotokea ni kwamba wanaachana au wanauana ama kunakuwa na ugomvi ambao haufanyi ndoa kuwa salama. Ulishakujiuliza hilo swali? Kama hujawahi kujiuliza hilo swali, basi jiulize swali na pia fanya utafiti. Kwa nini watu wanaombea sana ndoa lakini hawadumu kwenye ndoa zao, ama ndoa zao zinakuwa zina changamoto? Ama kwa nini watu wanakesha kwa waganga kwa ajili ya kufanya ndoa zao ziwe zina amani, lakini bado wanaachana kwenye ndoa ama wengine wanauana? Ushakujiuliza hilo swali? Kama hujawahi kujiuliza hilo swali, basi jiulize hilo swali na pia fanya utafiti. Naitwa Isaac Kanyankole, asante na karibu.